Nafikiri mmeona piston yetu ilivyoingia kiulaini kabisa, imeshuka bila matatizo yoyote, bila kusumbua. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Sio unaingiza piston inaanza kusumbua, unagonga na nyundo, unafanya nini kuilazimisha ingie. Hapana, piston inatakiwa ingie yenyewe inavyotakiwa. Kwa hiyo kwa mawasiliano zaidi tupigie namba zetu ziko hapo chini, kwa service ya Subaru na kila kitu kinachohusiana na Subaru. Tuko Tabata ni Santecha. Habarini za saa hizi, sasa hivi tu sio mafuta, hiyo boya imechoka. Habarini za jioni, leo tumemaliza kufunga injini ya Subaru yetu. Sasa hivi injini imetulia kabisa. Nafikiri tunasikia tumefanya overhaul, tumebadilisha ring kwenye piston, tumebadilisha